con amor, Radio Samoa, Vivela A. Papa,
Utiliza la finanza e le forze, come mai hai delusa? Che si fanno a noi, ma noi non. Wala e già vuoi fanno a noi. Io puna e bene a non fai no ciao. Io puna e bene a non fai no ciao. Pulana ngoto sinatnya mapalpana dia lupa moe kuma pulana ngoto sinatnya mapalpana dia lupa moe kuma Sapa adilo dito mo sa pagsasuna O di lupa na te amat sa ina Dito sila sapa adilo dito mo sa pagsasuna Di lupa na te amat sa ina Kasi paano ay maloy mata Wala e già vuoi farlo Io puna e bene a non fai lo ciao Ma tu sia già Io puna e bene a non fai lo ciao Ma tu sia già
fa mai pe I de radio kasi lima I vakolu amo Au ngate le sunga mo Vilanga fa tana fa tula di vango la wuli de la so lua so se fulu maleono o le dia masina o November lua fe lima ina ua toi lus for fitu mi tele on toi o le tale o le tula tas dam si na was out yellow in to mftanga e was fa silinga malo si o fa we no nga wenga tutu ma fa lo filima pe ona fianga ye malo tupa ia malo tupa malo le fe le favor malo fo ile tawa tai fa tai le lo fo le tua wa tai melo to sei fo mo le man to le yola tanto te ma futai fo ile divanga ole oli mo mona molin fa malo te lenga te tia pe ile to ma ftanga mai le tai ona le la si ile me fo stimuli ma wan to le tanto ma tai le divanga la oli se oli fo ia le fiafiana nei fa malo atu le ofenga luenga pa ia le tua o le dala volo o fenga yai ma le tutu ino lo finga lo le fa fenta langa ma le fa fenta langa bene ile venga so asang wa tanto tali telefoni ile aso fa ma tu ai le aso fana o le mesia o le pepe o le krismasi le ali o le file mu e pe ona tanto sa uni uma tu lava yai ile nava ia so fo o le so nei tu ia onga mulmuli le fana fana ia onga tu langa mua antono le so nei tu ai ni si utaya e le ole amano lo ai ni si le fana ia ona antoi lole o le lato fu numero fale si vanga na ia tanto wa onga mata e o kamalanga ngai yo o ngai fa wa lava tanto wa onga mata mi si lava ia nei matua ia o lo whainga luenga uma ia o lo iei whana witi nei a wida tu tātu wa o ngā mata ia wālawa ia mala tau singo le lātou soi fua whaantana whaantu emi wha malo atu ia o ngā mata malawa alo tātu tunu o le intu tonu o New Zealand mātulu ue mamau ia malo le o sai malo fui le whai o le whaiva i le whai le leina leo alo matama whana o le tātu tunu o ina i wilo matalo talo la tātu mau i whaamrianga i tono ni i tunu mamau o le ola fina ma le ola fa ma honi ngā ruenga pe o le tofi e fo i mai lava le tau i o le tangata ia na ia ngā ruenga pe o na ngā pātia ai le mawheo tua i le fa ma loma le fa talo fai na i o tātu tua ma tutua ta mama tira ma tutua i tu i mai le muli panga tono ma o ta malawa mi se fo i no whanga o lo tau si ei lo tau soi fua o a mai o lua o a mai o he o a mai o tau te malanga fe Samoa o le veia sole nei o le mai tau atu i whainga malanga le New Zealand sole ua a mantona wha atolo ia wa lele i le aso kolu le alu kolu fo i le sau mai Samoa sole maka kia le whio wa i o kako i le nei fo i vai tau na tia atu le malai wa lele wha ataliwa i le po na po no wala wantula iele tu fa tali fo ia le malanga mai Samo le mela un antai olla se pis yo be kusanga wa a farkas la savali de lua le vavia on ta valele na paka yo luma on ta valele tina balangi le meu que va quoi e ma ko ka kana le yar ke yo ka valele ale tina balangi la ai la o mai fa fo ako ka polo e lua ma lo va inga ku ngai le siku sole o le meor ka pe po me alof lo no winga ma ku vale manga ordinale e ave tu tono le fale tanga pe po me alof asiana fana o le me nale e o la na sa we fa taliva e wa ka le o fie ma o malanga na mai e le vale tan lo ile tu moana tanga pe po fu io me alof fana e se foi ia ma fo fongo le tina o la sa o le le altina
Ai fa beltrina a avengi pepa ye tanga pepa ye tonol fan o longa winga ile yo ko krisimas o ua le vanga ka langa solo le ula ki le kongol fan ya ana tanga pepa le mela ko fa ko joli ke ua le lo makua sole kuar ka mai ka va ai lua ako ka polo fa o i lua ako pa fa kanga pepa ona olai ai fa o fielo makua o fa be ka ilo foi ka ko supo ka ko foi le ilunga o pasiolva e mantua ai ke o supo ka ko ia le ukar pas e faior ke un ore ore ke un ore pas sot e peia olai ke ul maile ia ia aso ilane ia e tulanta ia sofia fia ja, alle wijn temi pito isiline ina pisi le femalanga ile le va mo le fanua masale longa. Te mana tua langa ile so ngo usta kai ngai le wafu i mo le fanua. Kusa koe o mako ka kala no mo fe ko alu no inunga o le wafu. Sole. Ai lo ka no mo fe ko ile si vai ile ska usanga. Ole me ala ke le fifia. Wa lo ngele le di sa mo lo i sava. Ai sa fa mo kala. O le va arenga ku e sa ku erwa. O la wa fare ko. Ai mankuala. O le wa pia kai korpang ka, foi le pipi ir pa wa me. Ya kangora o fai ka. I kula bangai mingo ke le va ai sa. Ya ko i kula sa wa me sa va i. O le meanga e ku i ngai le ngasu. Ya o le me foi ngai ki ku. E le me foi ngai sa fa. E ke koe sauro i kua. Ia longa winga wa e fua. Ia lo wavano. Mo leisi tangata. Ia, fua mai la le nei taru fu. Faa fekai. Ia o le wala po arka ko vaanga wa iei le nei tari. I le femalanga. I le o le malo le tunu. I le va o polo mo sava. Muri fanua masale lolo. Ia e po le arke leo ngava. E ka kawanga i mo se malanga faa popo. Ia po ni malanga faa popo. Mise la vai la so lulo la vai aso asau. Ea wa le tua i le aso tofi le aso kirisimas. Ea a fai o leite malanga i Samoa. O le ko ngu e umalosa le longa kaua ku ye le mere o songe ai le o i le ngo ko i le la. Ea se uma le vanga unga fua le reila umalanga. Tauna organize le leipo ai e fantaria oe. O le anime kaunga fai. O feme kaunga ko anga i aku iai. Ya o ai tauna mua mai. Ya se ka ko on sa I foi le me fa karkat bole ale tulang ole a on ti. Ya tawlo banga o a Sofia ole nei fo ya tusanga. Ole te bine lo fanga solo I tawlo banga o fontanga mulmuli al pa le mene sammo. Ai le mano lo mo mano longa o a Sofia to tali mai. Le dato sanga fo we pe ona tuna yatu. Ai ile mai ai o le whainga wha musidonga o se tasi I tumalo le tumalo leo sa whatatasi leo ua wha se tuanga luai le sa avea masu ia whaipule o le tumalo ina ua whapelea o na wha maunia ia whainga wha ala tua na la whaia whatasi ma le sa la tau wa mai lo la tau I tumalo le ala ua wha se tuanga luai ia le fionga ia seve tei fui maono. O le ave siala o le tofinga ia ma le wha se tuanga lue le fionga ia seve. O le ana wha tau toai. Le fionga I le li whaipule ia po le ministara ngolango leo le soifua maloloina le li whaipule o whale ata wha. Le tau wha I le ngoa matua ia ale vena ale e pei ona wha tau toina lea. E ave ai o ia ma ministara o le siusio manga ma tanto natural resources ya e pe ona fa ilo mai lea ini fa matalanga o le watauli mai na ila so ya o se tasina o swinga e pe ona ye tono le kabineta o le malo Samoa e pe ona fa ilo mai lea ila so alo fanga solo tau le mangol fontanga I le timide o naima whaiona e mai moma e silisilane iai I lunga o le tātou Facebook ia anto fo I male YouTube ala Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo a o fianga yele tulu mga harwenga tute ia ma whaiva alo filima ole nei fo I aso lua.
ia e whātutu atu so o monatu. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitau sanga o le whasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pu e mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I ona e vili mai I teimi whaatulanga ino o porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le anganga modi o le Krisimasi ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni.
O le mea alofa fetu whai, o le nganga moni leo na kirisimasi. Pei ona whina ngalo alofa i le atua e fua e mailona tali e tuatasi mole lalo langein. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou o ma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu ma le iwa o te sema. O le awhata unu ure se i le asus e fulu ma le iwa o te sema le porokalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tau vanga wa langolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni ele kirisimasi. Ia manuia le kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID River, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaiwa umala nei tausanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tua inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le anso mua te sema ma le se I mulimuli le anso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga o le nei whaabitoa. Marui e tele a so fia I a inga umo Samoa. Lui tau mō le aso. Valo anga Isaia I le whānau mai o Yesu. Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. Isaia lona mata upu e iwa, a lona fuai upu e ono. Awa ua whānau mai mō I tātou le tama. Ua foa ina mai mō I tātou le atali. E lona ua le malo, e ngoa foi o ia o le siri ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii, o le file mu. Valo anga Isaia I le whānau mai o Yesu, Isaiah's prophecies of the birth of Jesus. O le lua I lea o valo anga a Isaia. Na a mata mai le mata upu e fitu. Ina ua ia au maia se valo anga. E au maia e le atua le whaailonga. E tō le taupou. E whaaingoa fo I a teia. O Emanuelu. Ua o mai I le mata upu e iwa. E Isaia. Fai mai lana valo anga. Awa ua whānau mai mō I tātou le tama. Ua foa ina mai mō I tātou le atali. E ilona ua le malo. A ua iai Malaysia na whao pōponga. O suafa o le pepe o le kerisimas. Whai mai Isaia. O le siri ese. O le whaipule. O le atua malosi.
o le tamā o le whaavavau, o le alii, o le file mō. Ua au tilo Isaia, ua pasi le Kerisimas, pasi le maliu o Iesu, pasi le toe tū o Iesu, pasi le afioae o Iesu i le langi. A ua au tilo mamao Isaia, i le whaatū mauina o le mālo o le atua. Samoai, o le isi lea tāua o le Kerisimas. Ua o mai le mālo le atua i le lalolang, e ala ia Iesu Keriso. Ua whaataunu uina le vaenga mua mua, o le o mai o le mālo le atua, whaaleanganga. Toe o le vaenga lona lua, o loo tātou tāria, e whaatū mauina ai, le pule ao ao a le atua i le langi male lalolangi, o le mālo o le atua. Ua mamao le vaai a Isaia, a ena a matatula na autilo, i le Kerisimas. Ua o mai le mālo o le atua, e ala ia Iesu. A olona whaatū mauina, lea ua whai mai Isaia. O suwafa ia pe a o ina whaatū mauina le mālo le atua. O le siri ese. O le whaipule. O le atua mālosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii. O le file mō. O winga nā o le mālo le atua. O le pule ao ao le atua. I le langi ma le lalo langi. Amata mai. Ma whaailoa mai. I le aso Kerisimas. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua. O le aso Kerisimasi. O le o mai lea o lou mālo i le lalo langi. A o mai i mātou. Ia o mātou taliaina. I le loto māulalo. Tātou ia i au mga aluenga, o le nei vai tau o aso fia, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou wali i ma le whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. To
topu le lalo langi mamea uma le bao male sami o manuma tumanga tato poto mai se io si le tamanga Samuel, First Samuel for Gospel Pentecostal Church I Weymouth, Taulunga Toile, Polgramina, Luitau Molasso, Piona, Fonginatu, Matambrina, Le Sunga, Ele Fafinga, Ya Reverend Etishorangafa, Awala Vaya, Lotato Walla Fa Lenganga. Le Jamie Lawanti, Lawantan, link to Lang Tassi Mose from Poponga, Le Jamie Masani Lasso Trail. In this update, Chris Hipkins has condemned Israel's Prime Minister's commentary on Sydney's Bondi terrorist attack. Police say a father and son opened fire at Hanukkah celebrations on Sunday, killing 15 people and wounding dozens. The older attacker was killed at the scene. Israel's Benjamin Netanyahu has claimed the attack occurred because Australia's Prime Minister has let anti-Semitism spread. Our opposition leader says Netanyahu was categorically wrong and his politicisation of the tragedy is an indictment on his leadership. There is a massive difference between anti-Semitism and legitimate criticism of the actions being taken by the Israeli government. And former Australian Federal Police Detective Superintendent David Craig told Sky News Australia's had a huge escalation in anti-Semitism and nothing's been done. I've never been so disappointed with a spineless Prime Minister as I have been. He's allowed this anti-Semitism to fester on his watch, and now look what he's got. The FBI is offering $50,000 for information about the Brown University shooting in the US. 2 people were killed and 9 others injured after a gunman opened fire on Saturday. Retail NZ is hoping the spending will ramp up in the lead-up to Christmas. Worldline data shows spending for the first 2 weeks of December is down 0.3% on this time last year. Chief Executive Carolyn Young says it follows a positive November result. She says there's still time for people to get shopping. We really need to see some sales come through for retailers because it's been such a tough year. Conditions are improving at Aoraki Mount Cook as searches continue for 2 missing climbers. Rescue crews postponed their hunt yesterday afternoon when the weather worsened.
Meteorologist Michael Pawley says the winds are easing and the rain band has pushed north. But the main risk will be actually thunderstorms and hail, which could come through later in the day, and there could be some snow showers above 1,300 metres. That's news. In sport, manager Ruben Amorim is frustrated by a lacklustre defensive effort after Manchester United's 4-4 draw with Bournemouth at Old Trafford. 2-1 up at half-time, United let their visitors back into the game in the second spell of the Premier League clash. I think we started really well. We did a very good first half. The result should be completely different. Australian cricketer David Warner will miss his Sydney Thunder's T20 Big Bash opener against Hobart tonight, with an injury suffered while playing with his kids at the beach. Warner, now retired from international cricket and finding a perch in the commentary box, reportedly suffered a side strain while running on the sand a few days ago. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Bye.
malapaleta usanga ai le ai masei unga ole aku malapaleta usanga ai le ai masei unga ina ne I uma tu fasanga agua mule foanga Upele
so se ya la foane Wae aluma veloma fau Langona e o tino ane a fa Wasau tualashi o uma fauna La upele ane ano o la bolonga A olea we tu a o Oia we tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa No walo fale na wa eiloa Tasi ai a fe Oe ole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Va amoe moe ngā tu wha atau po La e manonge o le alofa a soiro uola Te u maui o ulima masapa sapai Se pese mali e usu e fia A olea we tu ua o Oia we tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa No alo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oe ole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Faina oe Wai umea uma uatini lo na taunonga O ani alofa o totoe ilo uloto Uale toe au ngā upulele atua poto Awa olea wae tu ua o Oia we tu ia lo fatu Wa ole ma o tinoa Lo alo fale na wa eiloa E tasi ai a fe Oe ole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Si o whawhiwhianga sui whawhiloi le rikwaingo lea woli vai tuai whoi o tātou polokalame whanga solo o le nasa whawhunga i le tātou taro e pere i tātou telefou ma tala i tala wala ngana peritani o le rikwaingo lea woli la ua se furufitu miru tela butei ne li tulai tasi whiwhilanganga o leo whau o tātou whilo iai i lumo no e leo tua no ma le whionga ia luma vai e polo talenga ia tongi sia Pio Wilson o le tautuamala o nanga a le Omega Cars i le lua se lau Cavendish Drive e manu kaufa talawhan to e lau whionga halu manu mano le ngā lue e mano fo ele taua tai le ne ia so lua o tātou au lie le lofo le tua Ia, langi matafi la sunga ia po tau taipu tatu po kalambe le o uli ma fonga mua ia fonga mua o le baibanga ia
Wa o te por pui o wale pio no tu ya tu tai ongo. Yo mas fale bai manga. Pa malo se fu mia. Pa malo se me ya so a fonga mo. Ia, se le malo si lo te whaalonga tu ai lo si ufonga tungi si. E pe ua tu e fo ila, lo tau sanga lo so i fu e lo malo, si lo whaalonga kui. Le mea, le si malo si lo kufa por balea. Ia no tangata lai e mai tong sia pe ava pe balongo pa palo lu fu le to ke tu longa na mana sa mo ai apa longa mai manu le tu no e malo si le to la tong sia ia tu mon vai po iso matu vai nga sa le longa ia mo te langa e la mana tu a lo mo vai apo e pa pe por na tu samo ai le di e la titi la matong sia la to ya ia e sa o le fare ai e la titi la vai na po mo por maso anga va pele pe la kilo kaleo pele pe mo malo si la ka ia on te bala mai ia le ka pe que masi ia tale e afirmeu tale mai alto no lotua nei solo foi te ma fonga te mi foi le tale kit ia le ia le vai tau netu pulanga e mo fa me ta ale fa tau mai ia tamba foi ta que ela foi le cal la pala foi le la mi ia na kanga ka o ka ikala fa be valia la ka fanga foi la ka fanga fanga vai Ai pa mo vai. La ma po fa persone ese foi mali e foi ia so tatu la iti ai. Io tatu tu tamo a como. O te fai a kore ele que kaudi halu foi fa ka dise si sama me alo que anwa o ia faula o me alo. Io le foi cavale la palapa ai. Ia. Ai e pole la king apa pole a muia e pole como lo sulu male lo akala po ala la fie ko oi male aku lo ala po ala ye ko ia ole mole va foi le faile ia faile ile a foi ile la pala pole niu e o ka ver king apa e lengi king api supo ia oi pa o pa no oi fukala e fai ka va Tulanga le fonga mua yo tulanga to ye tulanga la to ye tulanga fa na la te bala ma le pa so ma ko fonga ya to foi la que mi foi le yo pero tulanga foi le to mana to que mi foi le tale la au me pica que eu sou le un pe so bali pe eu ko to mi ia Olha, depois que eu fui lua lá, aí eu não foi eu também que fui lá lua, mas a vale lá, ia, anga fa lá mal que me mumwa, o que ponga, que ko ko, fon mai ko ko, wa ngau le vai lenga ku Napa ua kongsia pa u kau do le ba. Ese la le vero que foi kau ko ile. Ele sa nganga sunga fe au ya au pa au le fe mai ala nga ma lo si lo leo. La nga wa uma kala ngoi sa mo ide sa nganga kongsia. Ya sa malu do ko lengi lu to do. Oh ya. Ni ma ta na ka mo mo le ko. Apa to. Ya pa we lai tal le. Awatwe sa tu le la ta. So e mo mo lai po di la lang. Ya pa la tu fa tai wa pa au su do lang pa fe tai. Wakalia o ka sa. Ma con la ele de si foi ya no le sunga fa pe al me si de ka ka pico si lianga ka le nga ai ma con au wa lo ni si la ia pero so ka o que mai po male por ko wa lo pa mo fa so sa do la o que rongo winga la talenga o le wakalia o ka sanga el sunga fe e kau fio fio
e ole singa me ia sola e olo ia Sofia singa ole uma loko via fi fai me ai ia fa pe foi le o kala kama ia a cosa vali sifo po sai Aquele pole nga ia mera que o me parece o para ai foi o que mais ia ne que o arwa kuro ko ru a ver para mai ali for mai o le malu ia o soli lengo bukiro e si dia nga o ki ko ke le fio ki for ma e no ko fia ola e va venga o ki for ma ya ia ma no le fai va ia fa tai foi mole antole di va ngole abo ia wai ale mo le mele ole ata ia ono ngowinga e pe ia i se si ola ka ke lua misa foi le ia tongsi ia sa le la val sa ngona fonga bua pero o le vai la pito sila le na tau e lo tato so ifuanga la tobia no e o le ala le tele me fai kere ai tala tu ya kele foi bai fa som tu ganga fa pe mana mbia seleni a mo gana asa pe ala Yesu Cristo yo ai marisi me e matongo a misila ni vai taua fonga mua ia ya misila ni vai tau tatu fa mangalo yo tatu so tanga sa po ai leva se ke boa tata ala talefa fonga le le mas ana sa lai to se termine yo ma fa mangalo ma to se tanga te lo te lo e te kai ka yo mani te fa mangalo fo ya ki ma le mat yo Usa o ele o mo me foi le lo fa mangalo in advance no te fia fa ko aqui ma fa mangalo se o me sa lunch Olongo wing. Esa o kala foi le ko nga sangwa nga male fikalenga le sango ya a le ki fa akati. Olongo wing fa akati yang ira skolo me. Esto mela so e ki fa akati e mo aki mo ai le ko fa foi le Afrika en ngol Sahara. Ngai lor ke mio o ko le waringa. Man, tu fa mo le so mambu so e ai am pela ke fa ka ko do se me ai ia mai uma kwai yo la me na fa ngasa mo yo pa yo ko do le do fa fa so sai no la we ele ya ke mo ku longa na so fa le malu ia ta foi a tu longa so pa le malu ala to se titi o tu se vamos tia ya malor sua malor so ile riva ngola woli ya wa mo foi sina fa sina malos e fa o mato ina i tu la ia to e ole ya so a la talanga tongisia e polo fionga foi ya lo vai pasia ko lo mangar ko lo ko sole o ke fa ya ko le lo ko a o me ka piki up wo o manga ke foi le piwo ko ke mai ya ka mai ka i foi ya ngai ole ile siva e fai o le au le lei o pa o ka avale o le maua lulunga ai oka sole e ku mai au le a se karmea ni tungsi ya e la me ko nga kenge foi se pele ka kera ku sol karap ia e ko se kenge au le lei ko ni ka ke fu ka ke si bai Mala ko ka ke fu ka ke si bai fa pe mar kenge e so tu peso pasi se ke do ya sai ko bua ko ma le litu lao le uri ko bi inga la ma fa po ya te ia le te ina ma lo suifua le suifua si o tatu tu le pele ina ma Samoa tu fia le ni la langa o ma wi Samoa pa pe todo a te ro te todo Samoa te todo American Samoa e fa tala fa tu la ba tu si le ba te la ba ma le fa lo fa ma lo se fu ma dia fa ma lo te wa sai fa ma lo foi lo sai le ni vai tau e le tu fengo fia fa suifua ma tu suifua mo ngolai le ni o langa e a tina ne fa su tonu se fam talanga tu sia e tu al tato falta mali tonu au te ro nei yo e Samoa ya wala si tia foi pa ia mo no se tatu wa wai la fa do fa ponga yo e pode tu se tu se ngana pi para tome te tu ki nga e ko ka dinga fa long so me tu sia ya
Al fang no kula batung sia mana tua le fa mama abenga yo e mana tua le fa ma to le sala le tabale yo e fo le vesto servicing al tabale pa pe fo ile fa ngol bo fit se tulanga ya sa mo oni no foi yo e ma tua sufia ya e tinga inga ke we se be fa le tonu tabale pe ile fa pe tabale ya na mo le tulanga le la to ye fo I na sala la ile le yo ni tulanga la to ya therefore ia tatu be fair fee yo de fanga solo la tatu tenga na no please machine tu langa papel ia ava no foi mana tu le fair fee ka mo ia ke fa male lu at show at nu to ke la mani skiti mai pe ya for I pe fani cash back to sia ia ke fa malu lu at wai batu sa ola tala to sia wo mala le meta tu cash back o cash back e tu fa popo iluma la fa popo iluma tavu la tabale ai fikanga la sa morta tona na tongsia ai fikanga la oi e fo la tota sa tongsia a patela se ino tota no ya se singa fitala eta no la tongsia le fitala le papo dungo la wa tawla ta bale mala fitala la le la ta no tere ta no la tawla bale tomia a papela for example e todo sulima to sa pe to sulima ta la e to ni la fitala la pe pe kar cash back le ma for 5 years remember that e matu nele hafetala tasi lua tolu 5 minute la fetala al tohingo la fetala le te papo dungo la utaula tabale e batu safam talanga tu longan fa fongonisi a tena ia fingralo anga tu sia fa so sa tu sia mamalu tatu chiru e moi fola ka la fetala le libato sa ke ro la na kala ka su afela meto de la fetala le samo yo e fa tu anga tu sia ele fa tu sia ni ya fo I cashback e manu tong sia sio watinu e mo le refer fee ele a mai lu tong ta bale no fa ma sa ta tulanga manino la ba mata vai o le refer fee o le mea lo fa sta we o le mea lo fa mai le tanga ale o le o na inga pisi ya e mo e ku le tong sia va ninga pisi ale tu pe mai le tanga le o na pisi e fai na lo fai tu e mole kivisi masi maso o mai fai tatu with the fee yo e let to miela tu pe just a piece of token to say thank you for using our service amor ma fa un ton le samo tabale kele tabale yo e fai lo fi dinga pasu mental mai out yo wala mai tala ya manuia ta penal tu tatu atino mo la ke visiano pa tu no la fo tu mo lo tatu fa la yesu ya fai le mai lo tatu ni yaso yo ni situlanga ati mama better finance yes, my man tell me, "Oh, the loose allow Kevin Stripe." In the papa to Manukal, loose allow Kevin Stripe. Five when I allow my line, but Oiva Lua fitu lima balu tasigo, Oiva Lua fitu lima balu tasigo. Or like the phone Fabi, all what Tassi, Fati to one lima patasi, all what Tassi, Fati to one lima batas. Yeah, when you're for 5 people, then yes, for also Finang, our Lamato trainer, that's what you know, but papa so fua for mo maar we tele la singa finga yele tellinge ya tung siebele finga ya lumen vai ole o mega cars le luasela Cavendish Drive in Manukau it's a mo yele la tu tua ole temi wa afatonu le tu la e just Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny fa fonga mai mo mai bear in the Radio Samoa. Yeehaw! Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Living in sin. Where are we going again? The beach. Obviously, which beach?
One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file e mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule anganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video ma lafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I one vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le atua e fua e mailona tali e tu tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai lesus fulu lima te sema, whangate lesus se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se I lesus se fulu maleivo te sema le porkalame o le malu o le tae ao. Ona nei tau vanga walangolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Oceanic Cars Sawia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ona toa tore se folo mua e manuia a lato tarsanga o le hanga baa I le sei e manumalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le whawha East Street Papakura, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Mai le tatou porkalame o le areto leola I le yaso fifia lava e whawhiloa I ati oe I le suafa silisili o le tatou ali I whaola o Iesu Kariso. O le tusia Luka luas fulua le whaipeono fulua e whapea o na alu ai leo Peteru I whafo ua tangi lotu o ia. A le sona ta ua mai loutua nai. E ei le ese ngau Peteru ma Yuta na se uma ila ua ai ole ese nga o Peteru na o oina o ia ile mese le tuana ia ona salamolea nga iluma lona olanga a o Yuta na se foi o ia ila na filifilinga na fai le tuana le fa le tonunga po le fa no noanga na salamo foi o ia ai o se le fainga ola na salamo wa alu sistama o pule ilanola ai ke loa e ta ua tele le mele nei ia e loa a fai ke se ia e manatua o tatou uma lava po tangata ola uma e tofu lava male me se I le tuanai o isi mea na tatou fai le tuanai me se e ta ua tele o tatou o langa I le taimi nei o isi mea ka ku ke le fia mafau iai peitai o mea sili na ona fesoasoani ia te tatou e pei foi leangi me se nga kupu ai nga vele me se le na ma mea na whaake I eilo o langa ma toe redirect ma koe whaasanga kongwai oe I le ala e tatau o nga e savali ai
me ia o le tāua o mesese e tutupu i lo wolanga i le tuana. Awa e il fa upunga masani fa pea so se mesese lava o se faia o ngasili lea ia te oe i le olanga le nei. Ai sa ili tangata i o whae ina mai wha tala noa ina i latou e le ai sa isio i latou e le isese i le olanga o nisio i latou wha fia se furunga se ai na o hina mai ai o latou olanga o le isio i la me tā ua le nei pea wha peo o se tangata ua whae ina ai ke mawhau i mea se nga e ui mai ai o ngi mea o ngā tele wha inga le nei a whai ke kau mawhai o lea ua whae ina nei oe. Ia ma e tau mawhainga i soasoangi i se tasi fo i tangata o lo struggle na o langa i mesese o le mea tā ua ngai ke whai mai le tala no whai tau ai aua e te tau mawhai e wha matala i ai na o mea te tele ua mawhainga e ausia ai o le mea ke whaia e te tango e wha matala i ai mea nga e vai ai ma e struggle ai ma e whaia ina ai a wawhai mai a whai ke wha matala ina mea nga o mea le lei lava malou ako koa malou tu langa whaia inga nga wai ai whai mai e i u ina wha vai le loto lista ngata le tau mawhai ma wha pēr i wholo na loto oi ia le kioa le lei langa ele e sanga mesese nga ia ma wha pēr wholo tangata e le mawhai o nga ausia e ia le mea nga ua e mawhai ai a whai e ke kango e wha matala ia i mea ia e o ai isi mea mata ngā fo i ngi mea nga e wheio lai mea nga e vai ai ai kango e wha matala i tangata mea nga ma le awala ngā lofa tua i le tua ma la vea ai o e ma wha tu lai o i lunga ua o mai lingai ma mau ke loa o le sona sili le nao na tāua e a o ina i le istangata le fo e titilo mai lo wolanga ua wha amanuia le tua i ati oe ma fua mai esea a wafo o mea se sa e ui ai e kele o mai mananana mea ai mawhai ona e tufa i se tasi o lo kau mawhai mai ai sea a wafo i kako keiloa e se tangata uma o kele fo i mea se skamale kau mawhai mai ai a e fautua i ai wha makala i ai lo fo i strako i au mea se e le kei e manguia wha penanga e ngosai matangi i le tua keiloa o le mea a tupu tangata lea o le a wha malo sia fo i oia o le a le vai i anga mea se o le a o hinga i anga mea se ma toe tu i lunga ma wha i pei o oe ngā i pe i luma le sila mea taua o le a manatu i fo tangata lea a whai na pesoasoangi le tua i a te oe kai minga se ai wha mangalo lau mea se e ma whai fo i lai le tua o ngā pesoasoani i a te ia i le a ngai i luma wha mangalo langa mea se a o ina mai ana mea se ia ma whaia se mea fau e le i o mua i ai lona o langa o le upu mo oi le aso le nei o le sona tāua mai lo tuanai le tua e tele mea le lei wa mai ona o mea se sa ui ai o matu o langa nisi taimi o mea se na matu iai matu te mawhai ai ona toi redirect whaasanga tonu o matu wala i le mea e te whinanga loai whawhitai Yesu Amen.
E lo ali wa se se le pese se lau tolu ono tu si pese le faka sa e pe ona langina le au fei pese le na le e faka sa Jerusalem fo mai America Samoa tolu nga tu le tanto pologalameda o le arento le ola pe ona fo na tu mentabrina e le sunga le fei fe ya pasta la fa le copa o le Assembly of God I lano I sava I lanto Moses siona fa poponga e le taimi masani I le asoa taiao Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Wa o le taimi awi dan 20 se o tātou whaalinga ma whaasilanga lau tonu mai lau fisa o le tātou wāna leo a wāfo I le longa pui li o lau tau pa ia e malo tau malu ni si o whaama moe whaatonu wina e le nganta I le neia vayaso ia o le neifo I masina o te sema e pe o na tātou au liele le lofa malanga le leo le tāpa au sili I ngā. E tomu atu an tātou whaalinga I le tamasanga kilikiti a le pimka lua fe luono. E walau antu I mautanga nu e ka le sia maso se au kilikiti fia awai e le tamasanga o le pimka lua fe luono. O le awhia le tātou lua I fontanga I le dofuanga masani o le Nati Park o Tara I le aso lulu aso antai au aso se fulufitu leo te sema lua fe lulima I le afo le ono I le afiafi o le afiafi fo I leo le afa I loa ai maaso e amatani ai le tātou tamasanga ia marisi vaenga wa vaenga uma walo o tau nofo si la fia e winga I le tamasanga le pimka a lua fe luono whaamole manatua mai ia lau le stala. E morisi whaamtalanga whaamso te iane ia la lili o Nancy Palelei I le numera o le o lua tasi o lua tolu o I vantasi whawhaiva o lua tasi o lua tolu o I vantasi whawhaiva po o le fionga ia vui pe telo stowers I le o lua fitu tolu valu tolu ono no lua o lua fitu tolu valu tolu ono no lua whautai e olo se nia le tātou wha sitilanga tāu le da e le fionga le te fono ia sola sa uta fianga o le Auckland Pacific Kilikiti Association. Awuring alo solo minga o le tusi o le vau filifili. E moaia whaanupenga o Samoa sifo tutuila mamadua. O nisi utala tu o Samoa o ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaala brave e pei o whai poiponga ma liu le o si o singo a inga ve sila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalanginga e kāle sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tāla le tau wana o lo fisa o le Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamitalanga, walau meile tātou ofisa I le lua o no lua tasi lima I watolu. Lua o no lua tasi lima I watolu pētunga iane I le shop Radio Samoa.co.nz o le shop Radio Samoa.co.nz e whai mai ai I lau oka o naki liva tuaila I lea I lopi tunu ia male tau anturu foi o le nā e te nopia iai. E te malanga I Samoa ia Sofia aua e te haluma avele misela pui e pele ia o e malatau pituno o mai wha mai matautia e ala I le wha mautinoa o le whaia lea o tui pui a e tele I malanga ma aluma avela o pepa tui a siasiane I le info.health.nz/book a vaccine ia pe tala doane I se whale talavai la tane. Samoa e wala ta maile aso whaamanatu o le Mesia ia tātou oli mafia iai. O le tauvanga le Radio Samoa le rito sanga o le whaasoa le anganga moni o le Krisimasi. Whaasoa mai iau lawa upu le anganga o le Krisimasi pe usu ia sau pese pe whaisau solo e pule lava oe.
po e mai sa video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/kirisimasi. E mawhai fōi ona e vili mai I taimi whaatulungaina o polokalame tasi e mawai fōi lo wāwroa e te anga wa ai le sei. Whaasolanga ngamoni o le kirisimasi talia lau video e mai lea so valu te sema whaangata I lona so se fulumaleiva o le a whaatunu o le sei lea sfuluiva o te sema I le polokalame o le malu o le tai au. Tātou whaasolanga ngamoni o le kirisimasi I manuia I le kirisimasi mai le pūlenga ma lau whainga aluenga a le Radio Samoa ma walango languina le ring wha moe e le whale whainifo o le Old Dentures e ma whai o na toe e po lesi ai o loa fausi ai o loa whaapipi ai o loa e ma whaapipi ai so nifo auro I oe o le numero le telefoni o le oiva lua fitu fitu lua lua tolu tolu oiva lua fitu fitu lua lua tolu tolu. O le whaasilsilanga tāua mo le mawhtanga le whianga o a vau. Mō taulanga soifua whapea alo ma whanau la matanga aluenga me totisi I a vau o loo I New Zealand nei. E wala wantu ma le whaano anu I lau taupa ia ma lo o tau mamalu. O le a whaataunu ina lava le tātou whaatsinga. I le astona I o le vai so neia so lu se fulu o te sema I le hall a le kalesia me totisi I manukau. I le 5 Trevor Hoskin Drive I Wiri. I le se fulu I le tai au. Monisi whaamtalanga walau maile o iwa. Lua o no lua tasi ono tasi tasi. Lua o no lua tasi ono tasi tasi. E whaamata tuatu mea uma o na tātou talanoina. Tātou whilo I aile aso tupoina I le alofa malanga leo le tua. Tailo Seinia, e Reverend Ngantai Masau, Reverend Falefa Mae, ma Reverend Samuelu Amosalene. Malai tātou whaalinga mulimuli lewa taunu bai. Ele nei fo I vaenga o lea woli. Mafutanga le fioanga vai e sa fanta. I le awa ma le whaalo le tele te wai e whaasilsila antua I le mafutanga alo ma tama whanau o le rinu o vai e sa fanta e whapea. O le awhai le tātou mafutanga whai o le ritu sanga. I le astore nei aso lua se fulu o te sema lua whelu lima. I le intulai se fulu lua I le awauli. E whaia lea I le lawa o lutu I mangamau. I le tuantusi o le 4 Lineri Place I Mangele. E wala awantu ma le whaalono yalo ma tama whanau si o tātou nu o vai I au kila ni nei. E a whiwhio mai tātou whiwhia whaatasi I le whai wino ngā luenga whai o le reitau sanga. Au maina I o tau a inga ma whanau tātou whiwhia I lea aso. Tālusia I a tātou wauni atu, pe atu sahi ma le whirangalo le tua. E morisi whaamtalanga whauso te yane I a le whionga le teitei whono I le numera leo le o lua tasi o iwalima lua valu. O lua tasi o iwalima lua valu. Taiyolo seinia e le laulau a whono, a le mafutanga na a le whianga waie I sa fanta. O nisi nao tātou wha silsilanga le utonu mai lau fisa o le Radio Samoa. Le ringahengo le uli ne utoi ono minute ona tā leo leitu la e lua. Tā le lua o le whafunga le tātou tala I veifunua I le ngangana Samoa. Tana vātu ia Christina Tanuasa mala ainga nai ma le pone Australia. Deo vaenga Anita Solo mala ainga nai ma Wellington. Ia befo I whanene whaasenga. Ma auto umalamu le sunga whewhia au ia pasta au apau John Passi. Ma auto umalo fi tai tunga awa ia tute. Ma whaiva lo filima ole nei foi aso lua. Ia ma lo la vea tole on sai ma lo ia le tangwata. Ua ingua whala au. E reo kau kinkinga au vai. Ua lolomo. Fas, so. Ua lolongo le fua ma le pao. Sa tu ala tu la imaia sautao. Tu sa vai lu upe moni e la ufa alongo. Ta fia tauria se tu fa ngau so malo.
Oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, oi Samoa, e pea ea, sa ufa a fofo ngai, to a fia mali e, isi a ui tulani e, ua e masani, ile aini usami e. Sia fo ila ulu se va ia mato ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asalo ele fane so ulu to ae aloita ile fa alomo auewe tali soria ete whaanoa Olo ua lufa lena dia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ai lima ila utatawa Ua lave ai o umama Ma o utotonga Sau yo tao ta eva le o peta tenu nofo ile mali e o si o loto awele I eto ema salo fuma pe ete tali tonu pe ata sola I mauma Tali tonu pe ata sola I mauma Mana tuaso o e maau O talau malalofa na o wavatu E faali uma foi nei o manatu Ele ai maseisi wana o au Ila upele wale mafaelo
whatalo whātu I lau whāwhunga le nei tu lau le aso, alo mai o tātou telefone o mwhaiona tu whātasia I lau Radio Samoa. Ua tele aso ma masino whaatino mai lim tā upolo su e nai le sa avea masui komisino lim tānga luenga o leo New Zealand nei, le li o Javon McSkimmon, a o leo whailo mai a wala o whaasalaunga le leti o whaavau loa New Zealand. O le aso lulu le vai aso nei o le ato lau wai whai ungan whaamisinonga, whai tu malo I Wellingtone, e tu saimo mo lianga whaasanga I a McSkimmon. O le nei unga o lo maua mai lea I lato o iloilonga, ai mai se tu langa leo I na umai e McSkimmon o mo lianga e tolu, fiso ta I lea I whaamaumaunga maa ale peo na yeni ata pu e o lo a fieni whanau witi. Polavaenga wata all 3 representative charges of possessing objectionable publication, including child sexual exploitation and bestiality material. Na whamalolo mai mo se taimi le tu mau Javon le masino te se mo le tausanga mo vai atu. I tua inga mta upu fiso ta I whainga a inga po sexual misconduct. Ai le whaasolo ai o I loilonga o leana mai tau ina le whaopopo nisi o whaafita uli matua inga. Whaia whaasanga ia te ia. E peo na lia e mai le masino o mati. Ma whaatino ai loa suenga. Ina ua maua le au nanga wha maumaunga maa tapu e lungo le telefoni na ia wha o ngā au iai I lungo ngā luenga. Wha mawina na wha mawai aloa ia Javon McSkimmon mai le tofinga I le masina o mea tausanga nei. Ma wha amutai le luas furuiva o tausanga talo na veo ia ma malo le malo tu tono le atu nuu. Mo le sila fiole ne mata upuna mauai I se report to the Independent Police Conduct Authority le sa o foi o fai unga mga yoi ngā suisi ni o le mtanga luenga o leo e au fiai foi le sa avea makomisina ya Andrew Costa I leo fiu fiai o mata upoloa a fiai le li o Javon McSkimmon. Po le tu lau se fulo le tai au le asunga fuana whaanatina te atuai sui o le tine mu ma whaalavlave tutupu whaafua sei. I lea ongo ACG School, ina ua whaafso ta I atu I se whaalavilavi wali ai mai. Wa fia ai se tasio ta mai ta ino o masaa I lona tino se vaila au o ona. Mana mauai le te ngaina, ma le matau tio a fianga na mauai lea maafine. Na tamu whai atu au o nanga o whaalavilavi tutupu whaafua sei ona e tu sai ma le tu ai ngā vaila au. E whailava sina onga ai mai se fo I pe apapai I le vai. Whamawina na mafua na tu lai mai lea whaalavilavi, a o tau mawhai ai lea tangata whainga ruenga e ta pena mwhaatulanga o mawai la au o le potu sue po le laboratory a whaasolo inga ruenga o tuuanga o haonga. Na watu whaatope atu lea tamaita I le whale mai au kilani, ma whaasolo ai tong fiti ngā fo mai, ma o maua o se taimi o le so e ono te ai o ia I tua. Ni se talai le o malolo lava ngā luenga whaatino le au nanga le tine mum whaalavilavi tutupu whaafua sei. E tali atu I le tele o mu o tūlai mai, e pei foi o na mauai le sasau ai o le afi tele I Wainu Beach I saute o Taranaki. Maua pe ama le kilomita whaatawhawha le tele o le vao matua, ua whaatama I mwhaalenga ina ele nei mu. Ta oi reporti I le whaatautai ai o ngā luenga le tine mu, o lea foi na whaatulanga fuafuanga I lanto nei. E ona whautua I nai tangata nuu o lo au mau I e whaitu ina ianga I ese. Ona o puipuinga lava mai le tetele o le asululi wa matona lilo ai ia vaenga, mai se o lato no fuanga. Whamawina foi le whaatulanga o se no fuanga e mapu atuai a inga. I le tetele ai o le mu, a wale saunga le mu, e peo na I ai le no fuanga o le Waverley Community Centre. E o atu le se fulu vaenga o tine mu po o fire crews na ngā lulue malo si e tau tine ia le afi. Whaopopo atuai ma waalele o helikopa, ma le tele o vaenga whaapitoa po specialist units na ngā lulue whaatasi e tau mawhai e tā ofi pe tape le mu. Whamawino le malolo si tele o savili na whainga tā ai o na tape le afi, na amata whaatino mai lava ngā luenga le awa uli o le asunga fua, ai whaatu a maua se toa, hanga I atu le afi. Ana mai tawina fo I le tai au la solua le whaanatinati atu o na whai au ngā luenga o le tine mu I whaitu o wiri. I le tau tine ai o se isi fo I afi o whaatama I ai se tasi o whale o ngā luenga tetele po se industrial building I Aukilani, Saute. Ma ua le tato ofisa whaasalala o le Radio Samoa. Le aluane I lungo le asuliuli ma maua I loa le whaalanga ino o lea whale tele. Na vave o na tāpunia leo le awala Ross Common Road. Ma tau mawhai e toi whaawita avaleanga I le motorway. Ina ia alo fia le ui o ia whaitu. A o tau mawhai au au nanga I tali atu le nei mta upu. Ta alia se tala la tamai le mafua angana tupu ai le nei mu. I tala mulmuli leo o mai ai o whaamtalanga mga yoinga whaatupu whaalavilavi na haafia le to o tele o tangata anu I utai ai to tono au se talia.
O leo tu ina mai nei upu wha mawhanawhana ma upu wha la e awa le li pa le mio New Zealand, Christopher Luxon, mo au se tālia. Au whea ngai ai ma taimi whaingatā. Na tu atu fwoi wha mawhanawhananga i au aenga iutaia umana a whia, ma ua motu sia whaafua se i mawhutanga ma e pele ia i la tau. Tā ua e Luxon i lana tautalanga o ia ngai o inga whaatupu whalavlave ua na o ni whaatinonga, wātangi ai le ita, ma ua whaia lava ma le fefe. Ma ua tutu whaatasi nei New Zealand te atu i ngai o inga whaasoru tu lafu no umanei. Whaalia le pale mia o le whaamnatuina o le hanaka o se taimi fia ma se taimi o le file mu, ai le o le ti ngā ma le loto whaavauvau. Australia and New Zealand are closer than friends. We are family, and when something like this happens to our family, we feel it all deeply. Our thoughts are first and foremost with those who lost loved ones and those who were injured. As we know, many of the victims were at Bondi to participate in Hanukkah celebrations with their Jewish community. Hanukkah should be a time of peace and joy, not of pain and grief. I am thinking of Jewish communities everywhere who are grieving and having to process yet another act of senseless violence targeted at them. We stand in solidarity with the people of the Jewish faith in Australia, New Zealand and all around the world. This appears to have been an act of anti-Semitism in all its ugliness and cruelty, and I join every world leader in utterly condemning the perpetrators and those who encouraged, supported or fostered them. I've also spoken with Jewish community leadership in New Zealand to reaffirm our abhorrence for anti-Semitism and to reiterate the government's commitment to ensuring the safety and inclusion of Jewish people in our country. I know that many people will be feeling understandably shaken and concerned by what's happened, so let's all continue to look after each other, especially our Australian and our Jewish friends at this time. Na maua foi le awa iato Christopher Luxon ma le sui pale mea ia David Seymour i se sauninga whaapitoa a sui tangata nu iutai ai au kilani nei ma moli mawina ilo la tutuina o se moli ngao ma na tuai e ua mau soi foi au se talia au se whailonga o le tutu whaatasi mo tangata iutai i le lalalangi atoa. Tato telefona o tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga angale nei tu lau le aso whaafetai whaafonga mai to whaasoifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Rana whana, walo ta wola ina nei mama, pese o sana, aleluia, o whana o mai o re tama, mai la i sau pati, o mai le Christmas, o mai le Christmas sa tata, whaatali tali, e uina ese langona o tangata uma o le lalolangi, ai o te pi i ama i le tala o le wha o le tanga, sana utaunu ubalo ana se malingi ya ila mata neno foana fa atawa aida soi fua ile tupu oh tangata umalapa. Que fio e aka, que fio e siva, e que pumai maleko e a ina. A ole au derisiano, fa ama maluta pua ina. Mafutanga ua mafana fana ua e otoya i seita. Se, aleluia osana, mutaunu umaro ama.
be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna.
televiso ma le sivana le tine Samoa le ding vai ngola wo. Le was fulo no mala fa bidu tu tene le July lo mo le antela gang fa tele fionga ya le lo ya li ein sha huts mo vai ngo telefoon mo tan tu tala e be o sai fa fugan tu ye le July lo ila wo le ding ala feola tu e udan tu link July tolu be a feina emisia ya wa la vole rum pu ye le lo tu ia malo tu malu na fo sauni e ma tu ba ta vale ya tu pikil fa na wa onga ile tu wa yo onga ile ding fo ia so lua e mo tu ding le u fa tsi mel sunga ya Victor wa vela vo ia ma fonga tamul moli o le tutua ma la una ngala le tai world and auto limited yona la la lua e ida e ya Otara Longo Beach Road ma le tasi ina e East Tamaki Road ma telefon tu Victor ding vai ngola so ma lo nga lu ma lo fel fe ya ile a tele ma le fa lo ya fa ta lo fa lo sunga se manu ya lo so fonga mo ma no sa ma lo so ta ni tu la de uli ya fa ta lo fa lo ta po en madu sa mo ta malawa o te lo pe ma ku ta mai dungo ko ta vale dungo ngalvenga ma lo la va fa va to ja wa tanto wo le de ya so lu ile lo fa malanga le le tu a Victor ya ono le so fu le te mano lo ya ayongo lo pisi le sto na i male so ngai lo ku le sa le Victor re Okay, karisha o ko ke. Ele eu os famsinho. Ai ba wa sa si fu e karisha o mai fu. Ya le vai, ele. O le olanga le. O lai fa mai le kala le. Ia e fa ia le mea e tu sai malo de fina. Fa la nga quero que fenga lo nga su ele kupe ka sile ainga Victor. O la nga sa o la mea fa kire o ke ka fa. Ja, sa le la mara. Ja, esa o de fale ku foi le nga lo sao. Victor, ma lo nga no ma lo le foi o le foi fa mai o le que nga se ro ku fa lo ku so le ma ku ma lo si o lo su nga. Yesa o nga ya ra ngo ma ni. Ya la ro cheki o fa lo ngo a pia so di. Ia. O mo le fa la ko ma lo. Ia, ele ya se vai la o pito siler na lo sa mo Victor. Ya ma no nga no ma lo sai o le menta o le waka ko filo ai le ka me le longo ki disi masima lo le nga no ma lo le fio le fiva o ani tanto fa to le riva ya so Victor tai la fa mo man ma to no ma ta tu le tato popesini o le tato pesini wa tasi wa tala fa iva ko tiso kala ba su seni ia o ne ngalo ro app ko le ka check ya point sai to no tato fa lo e moro po pe utro sa ya ile mato pambu fonga yo lo sta pe utro ta vale ya ngata fole lo numero ya rawa so fa tu foto no tato se ia te mar fo si gata tu ero sa ya mato sa fa man malo e sunga ya fa masidi de ofo fa masidi de ofo o lo fa man ina mo tato gata utro sa ile mato pambu so mai ma malo telefoni e posa IT foi fa moni oi ya fa ga emele tato parisi dia mato tato si tasiri mato le stamaki go fa le lo sa le to hata voi tato ya Sofia au ngi se me fa le lave ya o ya pe ki ka fa pe ki ne foi masina a fa pe ngai kilo motino au mai do ta vale tonu tata no na sa mo se so sa mo ko si aki o mala va ngro ta vale full service transmission service ngata fo le li pe pe le wo fe lo su ta la fa tino ya mato passa fo le mata so aki va ve ya da ta se ta va ai ta pe fa to so lo ma il mato a parisia mata fo le o ta so difi o le o willi o na ta ti a fo lo mata so fo de no difi mato tenne nei a lo inisi to inisi mo lunga pa le lift o le tato lowing o tato pupa o le snoko roof rack sa roof yo fa tino ia mato a fa pe to fi apala i aso na go su sala i aso tato o lo umbalava na fa ta ne le tato company mata fo le a tawari fa ta a fa pe ko so cha mota tawari fo tawari tuai hypercars SUV tato piki apu fo Ranger Hilux umona te o te poli ta vale fa te mato umona te wa sa fa ta o te le sene te poli ai a fa pe en situ langi ma ko lunga mato ta fa ta ko na mato ke na tu langa mo e lunga tato ta vale te tongi a pe te fi apalai su mai ma malo le sene to ma sinoro pensene apalai so sa le pato fa ta vale ai molo ke sta ke tan mo oi a fa pe nga ke manga ta vale spoka ya telefoni mata spoka pero silinga ko Nissan 350
Fair Lady, 376 ko le atoto umana low o le spoiler matpori ki te lalo mata fole tatua ta valido tonu mai o le menu o NPS o le Master Speed menu NPS 2.4 li atoto umana faasiki me umana low afa pe ke wa ngwa ko suise sise ki me ke faru ai pula o elo e tava ne trata ina ile matofata vale ia sumai mai lo la sene ia malau pension price sa de matofata vale ia te tata no foi tona tato fila ni tato ofisa ne iso fo sa mo pe afenga venga ma to mo se so sani ia pe te vara au mai foi ma te numero o iva fitu fa tu rua o le tato farisilia o le matofata u tasi fitu suru pecho sa fo po twai ava pe ko so se ki na ke te welo ta vale to fo de masina awa te pole so se sta vale lava mama to si ki me amata masa sulima se para size boss fu buanga i bunga o se sta vale lava na le boss fu tala pe mina mata gaso tau tato se ki me ko a fa pe ya ki fia mo se po ia o ke pole a fa la mata so mo na tulanga ta ndo mai ya mato e mato ofisa mo le kama ma nga mo e ka to pa sui pa faro ta vale fu le mele nga mato pa mata mo ta so fu wili ya to tasi nga lunga to lima mata fitu se pena wala mai ma so ia leila wala sumai ia tata no se usa samo ia tata nga so i matua pa umaka se wata so sikina kuyo kana fata wina ile matua farpau ia ole tato belta tanga va ai ia ta sa tona se olo i mai mato farpau ngata foleta to farisinia mata to kiva we ia belta ngata foleta to o tesi ya tino fa pena ya va ai ta pe fa to so lo il mato ta vale ngata fode ta to farpa i le tasifitu suru pecho ta ya vidi men mato numero o iva ru tasi to solo to o ya pe para pe suma foi i le tasifitu suru pecho e o ta fa sala nga i mato fa ta i nei la vale stama ki fa pecho mal mato no Marui Telakan wenga o joe o le ia so lua le sunga ia Victor wa vela vo ia ma fokantomo le molina o le tutua ya male o nanga le tai world I o Tara o lewa lu se fulu ma le family du joe ne le tulai lua fa malo siantu mantua ya ma javale le pikina o le fana wa onga stemie le o mamau tele wa Jali le jan to filo inga le so male fionga ia le mo ia va mai na vai o stemie le o toe mamau ona te pena mai ele o la wa fo ile ngole be o le ka ko mele ka o le fa so le nga moni o Christmas ya o sa fa mtalanga o sa solo po sa pis ai tia tanto fa mrianga mole vai fo ngi ki wa uma kur kai mi foi le fa tu nga ina mol ka ko por kala melga ya ai ku wa ka ko fa mrianga mole na vai so fo langa o le aso fo le aso sfulmaliva le fe le tanto se allora wingo le as freely tailess freely le porgala mele malo le taya le fe el se poi o tu le la man malo I fa ilonga o saudia ele tanto wala leo mo le vangada o le kirisimasi ala radio sa mo stimula ona tala tuile le tanto lena mo le va ngol porgala me Moi tu amo. Wai e au de tanga sala wa mana tumaya Yesu lo ufaola Kirisimasi wa ulava le abongai Yesu lo umasai They will perfect
fa manu ile tupu o tupu oia ole filemu oia ole loko oh wala patunoa well you tino tangata awa unile tangata na no posala I love my time.
Super mali nou tofi fa Sofia le divango la woli amal pese te fa o sa moi nou fa mi du tu te ile a fo le lua e pe to lu sfulu no mi du tu na tale o le tu lai tolu e pe o nou ta stimi o sola le o tala tu le ta tu le na e au mai ia la wa fa so ile nga ka moni o le Christmas ale o le setala pu ia fa mtanga o fa upunga ia ale o se fa matalanga o sa solo ia po o sa pese au mai malo suafa o le tu le tono le tanto se o le tai o le stofi a so nei e le tengo le malu o le tai te mi tonu ana fa yang ia le ka ko fa mo le da e mo tu ding do talanto le na mo oi ia o so sa o le tanto to vanga mo le kirisimasi o le to sanga e fa to wana ia o le to vanga na le radio sa mo le to sanga fa so le nga moni o le kirisimasi o le damu talanto le tanto le na mo oi tolu fitu tasi lima i tolu o sa fa matalanga e ke fai mai sa o lava o ia la le wingo o kirisimasi ia to oi ia ale o le na o sa solo ia po o sa pesi ia le o le wi le tanto to lo te vai to le lunga le tanto le na talofa alo polo fiona sema ia langi mata fio vol suafo o mu popo soli o fere sa urga para automa o i o tau soli o ha mai le vesi o kirisimasi au ko mu popo ia lo pulero pale di o pile mua meu ia le o nga wa sa unge piki ka me kia o nga pea ia o le papenga hoi vapulo o nga le wa ta vari mai ai pale ia le o se tala pese por solo ia se manatu foi va tu de ato peo pa sirigiela sunga ia le ia ma wala no kai mo ngo se ma kai kongu ine ua fana mai Yesu palo manu pio isa mo di mai ia te tele nganga o file mu i lo tolo ia ale ngata foi le ia ina ia sole la langi ato ia tastu mo o file mu mai le di wa sa fana mai o ye se wala winga ese te mata ia le la oina esa la ngona ile o tio le loto mo tomafo fawa leo tula i mai e le po iwa i tau tono o atunu asio ti lesi ia oina e mo mori mai le nganga Christmasi o tile mu la la fa so le tula fe aka ko mo le nganga o tile mu mai le di o le me sidi ngau e piro spazio a kule la prainga te mang ma lo fa ben mo popo kiu korngias ia fa bena fo ia tel te mamala inga le wa fa mo so fa ila fa ia le tanto se ina le stofi mo tua ona fa me fa ina email maila video e pu ela vai oi pe pu el fa na ona email me ile le tanto email ai le no le ia em fa ona e vala sa mail tanto leina ia ona tu antu le le no ia sa wei lo le ako oi talofa ia so mo ia langi mata oi vol joava tama o fuafiti famatala fuafiti ia o fere sa worka para au fuafiti i papatoi oi sole ia le ngupa ia ia olea o se famatalanga solo por pese ia o le pese le kampa ia sole se kai banga ia le asa uni loa mau ala no Angi mali e mai o fisanga I toi masina o le tausanga Fetu e o le tau a fiafi I wa pepe se mai fatasi Manu e ua tau faiolo Wa ono li ale au poto Pauli ale po fanau O Yesu ole famali eloto Wa o te painu uao Aele onu upo Isa utala ua faaurito Le afi a samale teio Ua te na o e itua ai
Elenu usaya lo fai Uai po inisi ualato Le fia ilo fio mai Yesu ala pele Ole alo faua ese Wae fio mai pei lava oi o se tangata ese Ua te na oi tua ai Elenu usa e alofa ai Iwai ai po inisi ualato Le fia ilo a fio mai Yesu o te taua leifo Ila utali mala ufa atonga E tu ma oi mau Pasili le ana ole nei ola Maria ele tinga paia Talo sia ia o Yesu Mesia Sangato Yosefo e tausia E o ti a o Yesu ma Maria Yesu ola upele Ole alofa ua ese Wae a fio mai pei lava oi o se tangata ese Iwa te na oi tua ai Elenu usa e alofa iai Iwai ai po inisi ualato Le fia ilo a fio mai Iwai ai po inisi ualato Le fia ilo a fio mai Uai ai po inisi ualato Le fia ilo a fio mai Oi, sole malo. Whaaputai fuafiti ia o a fuafuanga la usionga male ainga ni ili nei kirisimasi? Ia, whaapukai dawa sumanu. Kapo lau karenga foi whangamua. Tai. Rea ye, ka penga lava mawawa ai aku i le fua ko whene a ngā iai. Mali e lau. Ko sila foi mamako wawa ai kulanga ua iaia. Ia wa kele foi a pafika uri waria i mai. Mali e lau. Talo ia i le li inga ia whaka waku ma sio kako waku ngu. Ia mai se foi o sio kako waku ngu o Samoa. Mali e lau. Ia wange yo o aku ia ngai whainga whapea ma. Ula ngai peo nga ia inga ia marukia pea. Ia o makauria foi lau sunga. Ia o Samoa ia e whawai le tua e peo nga ia. Mali e lau. Ia e pauan mea karusia ia kako maua fide muma. Kako maua ni manguia le kako whakarikari aku le fio mai o kako whaola kako karisapaya. Inga ia kelengi manguia foi kako ke maua ia e mai se foi o kako whakarikari aku le nganga pa ia e fio ifo e papa so inga i kako. Mali. Ia ore karango aku le e lau atonga se manu. Whaaputai ia lau sang foi le tātou tauwhanga i le nei tausanga. Ia e Marui e tele la singa ma fuafuanga o toi. Se i ole vei asafou. Ia ngā kako pule leo kako. Ia tātou whamnu ianga o kirisimasi. Vovit. Oi ia walelei. Marui e le nei i fiafi ala tele anto le tātou o vadau mulmuri tālofa. Tālofa lua, tālofa tolu. Oi kālofa e ia ua kawarunga kua i ngā. Ia ma le tātou a vadau whaamtui tili. E le tamai a mu popole na bala au mua mai. Ia ma le tamai a fuafiti whaamatala. O le atu mawhilisi ia vanoa mō tātou. I le aso a tāu pa tātou o le lofo le tua. O le Julai tolu a wila atu i tātou tala i vai whanua. I le ngana Samoa o tali ai. E le tātou sota inga masani ma le whaasoa. E ma le fionga ia lilu ma iawa maina vai. O ani men tutupu i Samoa i le nawa iaso. E me se wula amatanga o le niwa iaso fau. Manuia le kirisimasi Samoa uma ile nalolangi Manuia le kirisimasi Pia mafafta ile ne yaso wa ulie mai Manuia le kirisimasi Samoa uma ile nalolangi Manuia
taunu sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upu mai ya we hani ma imau ma futanga ma fana e anale ai le fili ole ne olanga o ulangona wa mawa luma ia osunga lo fa wa lunga o oe ma ui aso uma o fratu uata e ua vai vai le fia vai le fia baya tu ia oi hani se upu malu he faile amau usulu ni moa molulu liu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wataunu o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi a e malolo i lo ainga O te fia fai atu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau pele lo fa A o e ua sui i lauva ai Sina upu se tasi o te fie ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oh yeah, wali wane leva yo sina Bele e apule oe ilaru Atawia ina ia manuia lau tau mafainga Aile mafaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Wa taunu o upu fabesi tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi a ue malolo i lo ainga Toi foi a ue malolo i lo ainga
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu ele whetūta i ala o ngā amata. Le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe. Maua fua fo i tau mawha. Walau lo le whetūta i ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o sosingasngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, pala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga, o fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo i o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoae, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatuna ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātu whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na finangalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e tua tasi mole lalo langein. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. O le awhatau nuu se i leso se fulu malaivo te sema le porkalame o le maa lua le taeao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252-22-tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Avia maua sosa, Omega Ka, ia maloi moa, Omega Ka, sabale tau mofie, Omega Ka, fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Tasilimo tu amo. E se le swinga o le tau lewa i le divango na woli wha malu mai winga o le tau. I le tonu wanto mantua ma amtavre mai piki le whana wa onga masana. E la tau misa te mia o palasi mai leo ti munga i le rea solua. Sapa bele valero, sapa mai mele ge wado, savali e pola volo wutu, sue mai se vai ma pa ma ulu, dele masani damona e tu, na ole su le tonga ulu, e sue mai ni ulu mai se ulu. So sala ma sei la mele ge, ia io e le ala tele. Bona pasala ele awa la tele masio ponga wata malepe. Ona podia sole pa pete la neole tama mai meleke. Ona na paya tu o de matele tele. Sei una vale tu sone.
sei sola, sola no puoi stare buona. E se mai fa lata lata, ile fai toto a ole a sala. Savali vali solo ile ala. E o se te ne male taula, a te le lo ai na lava. E mamma lo tu malo alla paga. So sola ma se ile mele che dia io e ile alla tele. No può solo ile alla tele, ma si io pongo guata malepe. O una podia sola pa pete pete, la neole tama mai meleke. O una no paia tu o se martele tele, te una vale tu samele. So sola una teile meleke, dia io e ile alla tele. No può solo ile alla tele, ma si io pongo guata malepe. Uma podia sole pa pete pete, dalla neole tama mai meleke. Uma no paia tu te batere tele, sei una vale tu samele. Fatalo fatu I lau whaafunga le nei tu lau le aso, alo mai o tātou telefone o mwhai ona tu whaatasia I lau Radio Samoa. Ua tele aso ma masino whaatino mai le mta upolo su e nai le sa avea masui komisino le mtanga lue ngō leo leo New Zealand nei, le li o Javon McSkimmon, a o leo whailo mai a wala o whaasalalau ngā le tio whaavau maa loa New Zealand. O le aso lulu le vai aso nei o le ato lau wai whai ungan whaamisinonga, fai tu malo I Wellington e tu saimo molianga faasanga ia McSkimmon. O le nei unga o lo maua mai lea ia lato o iloilonga, ai mai se tu langa leo ina umai e McSkimmon o molianga e tolu, fiso tai lea I wha maumaunga maa ale ale peo na yeni ata pu e o lo a fieni whana witi. Pole vaenga wata o 3 representative charges of possessing objectionable publication, including child sexual exploitation and bestiality material. Na whamalolo mai mo se taimi le tu mau Javon le masino te se mo le tausanga mo vai atu. I tua inga mta upu fiso ta I whainga a inga po sexual misconduct. Ai le whaasolo ai o iloilonga o leana mai tau ina I le whaopopo nisi o whaafita o li matua inga. Whaia whaasanga ia te ia. E peo nalia e mai le masino o mati. Ma whaatino ai losi o suenga. Ina ua maua le au nanga wha maumaunga maa tapu e lunga o le telefoni na ia whaonga au iai I lunga o ngā luenga. Whamawina na whaamawai aloa ia Javon McSkimmon mai le tofinga I le masina o mea tausanga nei, ma whaamutai le luasfuruiva o tausanga talo na veo ia ma malo le malo o tutono le atu nuu. Mo le sila fiole ne mata upuna mauai I se report to le Independent Police Conduct Authority e le sa o foi o fai unga mga yoi ngā suisi ni o le mtanga luenga o leo leo e au fiai foi le sa avea makomisina ya Andrew Costa I le ufiu fiai o mata upoloa a fiai le li o Javon McSkimmon. Po le tu laure se fulo le tai au le asonga fuana whaanatina te atuai sui o le tine mu, ma whaalavlawe tutupu whaafua sei. I lea ongo ACG School, ina ua whaafso ta I atu I se whaalavilawe wali ai mai. Wa fia ai se tasio ta mai ta ino o masaa I lona tino se vaila au o ona. Mana mauai le tinga ina, ma le matau tio a fianga na mauai le maafine. Na tama whai atu au o nanga o whaalavilawe tutupu whaafua sei ona e tu sai ma le tu ai ngā vaila au. E whai lava sina o ngaonga ai mai se fo I pe apapai I le vai. Whamawina na mafua na tu lai mai lea whaalavilawe, a o tau mawhai ai lea tangata whai ngā ruenga e ta pena mwhaatulanga o mawai la au, o le potu sue po le laboratory, a whaasolo ngā ruenga o tuuanga o haonga. Nā watu whaatope tope atu lea ta mai tai le whane mai au kilani, ma whaasolo ai tong fiti ngā fo mai, ma o maua o se taimi o le so e ono te ai o ia I tua. Inisio talai lau malolo lava ngā luenga whaatino le au nanga le tine mu mwhaalavilawe tutupu whaafua sei. E tali atu I le tele o mu o tūlai mai, e pei foi o na mauai le sasau ai o le afi tele I Wainu Beach I Saute o Taranaki. Maua pe ama le kilomita whaatawhawha le tele o le wao matua, o whaatama I mwhaalanga ina ele nei mu.
Ta oi reporti i le whaatautai ai o ngā luenga le tine mu, o lea foi na whaatulanga fuafuanga i lanto nei. E ona whautua i nai tangata no o lo au mau ia whaitu ina ianga i ese. Ona o puipuinga lava mai le tetele o le asu luli wa matona lilo ai ia vaenga, mai se o lato no fuanga. Whamawina foi le whaatulanga o se no fuanga e mapu atuai a inga. I le tetele ai o le mu, a wale saunga le mu, e pe ona i ai le no fuanga o le Waverley Community Centre. E o atu le se fulu vaenga o tine mu po o fire crews na ngā lulue malosi e tau tine i ale afi. Whaopopo atuai ma waalele o helikopa, ma le tele o vaenga whaapitoa po specialist units na ngā lulue whaatasi e tau mawhai e tā ofi pe tape le mu. Whamawino le malolosi tele o savili na whainga tā ai o na tape le afi, na amata whaatino mai lava ngā luenga le awa uli o le asunga fua, ai whaatu a maua se toa, hanga i atu le afi afi. Ana maita wina fo i le tai au la solua le whaanatinati atu o na whaia o ngā luenga o le tine mu i whaitu o wiri. I le tau tine ai o se isi fo i afi o whaatama i ai se tasi o whale o ngā luenga tetele po se industrial building i Aukilani, Saute. Ma ua le tato ofisa whaasalala o le Radio Samoa. Le aluane i lungo le asu liuli ma maua i loa le whaalanga ino o lea whale tele. Na vave o na tāpunia e leo le awala Ross Common Road. Ma tau mawhai atoe whaawita avaleanga i le motorway. Ina ia alo fia le ui o ia whaitu. A o tau mawhai au nanga i tali atu i le neim tā upu. Tā lia se tala la tamai le mafua angana tupu ai le neim mu. I tala mulmuli leo o mai ai o whaamtalanga mga yo inga whaatupu whaalavilave na haafia i le to o tele o tangata anu i utaia i to tono au se tā lia. O leo tu ina mai nei upu wha mawhana whana ma upu wha la e awa le li pa le mio New Zealand, Christopher Luxon, mo au se tā lia. Au whea ngai ai ma taimi whainga tā. Na tu atu fwoi wha mawhana whananga i au ainga i utaia umana a whia, ma ua motu sia whaafua se i mawhtanga ma e pele ia i lātou. Tā ua e Luxon i lana tautalanga o ia ngai o inga whaatupu whalavlave ua na o ni whaatinonga, wātangi ai le ita, ma ua whaia lava male le fefe. Ma ua tutu whaatasi nei New Zealand te atu i ngai o inga whaasoru tu lafu no umanei. Whaalia le pale mia o le whaamnatuina o le hanaka o se taimi fia ma se taimi o le file mu, ai le o le ti ngā ma le loto whaavauvau. Australia and New Zealand are closer than friends. We are family, and when something like this happens to our family, we feel it all deeply. Our thoughts are first and foremost with those who lost loved ones and those who were injured. As we know, many of the victims were at Bondi to participate in Hanukkah celebrations with their Jewish community. Hanukkah should be a time of peace and joy, not of pain and grief. I am thinking of Jewish communities everywhere who are grieving and having to process yet another act of senseless violence targeted at them. We stand in solidarity with the people of the Jewish faith in Australia, New Zealand and all around the world. This appears to have been an act of anti-Semitism in all its ugliness and cruelty, and I join every world leader in utterly condemning the perpetrators and those who encouraged, supported or fostered them. I've also spoken with Jewish community leadership in New Zealand to reaffirm our abhorrence for anti-Semitism and to reiterate the government's commitment to ensuring the safety and inclusion of Jewish people in our country. I know that many people will be feeling understandably shaken and concerned by what's happened, so let's all continue to look after each other, especially our Australian and our Jewish friends at this time. Na maua foi le awa iato Christopher Luxon ma le sui pale mea ia David Seymour i se sauninga whaapitoa a sui tangata nu iutai ai Aukilani nei ma moli mawina ilo la tutuina o se moli ngao ma na tuai e ua mau soi foi au se talia au se whailonga o le tutu whaatasi mo tangata iutai i le lalalangi atoa. Tato telefona o tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga angale nei tu lau le aso whaafetai whaafonga mai to whaasoi Hey, hey! Le dawa whaafonga le turungu sapa pōna o tātou tala I vai whanua o le rivaenga o le awoli o le aso lua le rei e peora whonga I nātu ma tāpreina e le vaenga o telefou le whionga ia le unua I li Aisha Hooch ma le lātou vaenga. E mo te minei o le vaenga nei le tātou tala o le tau e peora ua mai le official le vae tau wa le walo no fosi le fia I winga fo o le tau e pe o na iai I le rei awoli o le aso lua.
Fa talo fa toi fa malo atu man tu la kan te le fa wa onga le no tu wa onga nga I tu foi I a inga o lo fa mo le mai vai ane o la tu fu si pa tu no le fa le te mai ti sui o fa onga fa sina ko ma fa sa me ai ma e sa ni e te mano lo e hoi so so ni dai lo te mam lo tina e fai fa le so fe a o le me ko si dianga ona taua ole o si ka I o le mo ka mai ya le ole vainga nei le tanto tala o le tau I langa ia tu le po ana nei a toi foi e mle so a tai ao langa ia tu po ana nei e fa pele ona fe lono langi mai civili mai le tu I saute I sifo o le terminei lo fa pe ona malo si langi mai I le tu I ma tu o atanto civili o le manu I le po ana nei mo au kilani sfululima tikeri mai ngoto le la I le toe lusfulu miru te li tulaiva I le po ana nei. O le venga mola so antai au fa mai o sonne le lai le toe 5 minute I le tulai ono I le tai au e a wawa e mai tolu va vaslo I wanga ma tele temi o le tai au so vili mai le tu I saute sifo e mai malo silangi mai temi o le a waulia tai au. E fa jalo fa tu ile le divai ngola so ya inga wo me masani sa mo le venga le tantu talo le tau mo o tau e pe ona tu na mai le official va ai tau o le ngi yantu po ana ni mo sa mo e fa solo ina ma fa nai timu e popo inisio va nga va pe nai wila ma fa tili ole ai ai o le venga mo la so anta mo sa mo le anto ulu va solo ai timu ma e ona ma fa inisi ono fuanga winga na le tau wila so a joy foi ya mo se venga mo le so anta yau ya wala va fuanga lo tanto tru o lo wa fa ta titia ya ile ni fo I vai ngole a wodia yoi wa ai le fa malu wa ai le kimu wa ai ya o nge ki ya wa ya faina ya o lo fa pele ona tele tanto fuanga o lo fa ta tiele mo le va ya so ma so via Samoa o Mr Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai pe ile Radio Samoa yeehaw Eva ayakula oi nali wasa asa mai nga oia e ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati So pelu elu e mai Susau panga Tini te tama Oe po ole toi ina Uma ila Andi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Iai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaue lava Famole mole Siva la ia ile musika If I'm manga ya ila weva Auli pusi ya la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo e au manipo Oi a winga fo e au manipo Boom chika boom papa o 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie O Marie Fai ya yo mai la ia Vika let's go Siva la ia ile musika E fa manga ya ila weva Auli pusi ya la panga E tupu ai foi o se misa E ai fo I se fa finge Vai ma soa fa sopa moa Wali kama Shaua lava Fa mole E ai fo I se fai lele Fai sana sefe Fa lai pankeke Wali sunga Shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E fa manga ya ila weva
misa Se sabili angi mai ta umai Oh no Feel it for no I etele la mona mai Oh no No fight tili me ane yengo ngolo mai Oh no Fua mai maunga me sao falongo ai E fua mai fo I maunga le pule la o ai Ai fua mai o le bele mena o momo o ai E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai Au le alofa na o alofa nei Awa ele ai na vasesu tu salilo la le lei Le la au tu tasi peo le funga arasi Wama e ule matalasi o yo ta ua watasi O le wala fo ina lo manongi baby Watau suwe ni manu fe ai Fua le mili a wawango tolo la O mai le pongi sa watau ufi e ma fua le lei ma fala Na ofia tofu le matang o fie Masalo ai wangalo sunga I le fai ngofia wa Wa owi lo le le e ai le pelu mama ai E tutu fa mata la ole tu mai Wala vai au pu Pule oe la o bele pete musu Awa o le fua e te lulu e le to e fua mai Le fua e te lulu e valea ai lo ulu Se sabili angi mai ta umai Oh no Se he de bosse te Nga o le kufi sili o le ma fau fau Pi I a mau ki a oe pou ke wha a kau kau O ou mo o mia se fuala au O mai kalamanga se walu Se ko ai mangaku Whainga kawa e alu Ai ku mai o au O umi o le miki le ma whai o ngā whawhangu Ka ika wawa lea Fia maua o se ea Fia maua se suinga o lea Lo whawha a pea O lo au le le ua a lea ma mika mikanga Pei o se moli ua susulu mai le ava Se whawhea o mai o oe le pele Pela pe ma sele Vai ki kiri mahawa Kafi e se ai umaleanga E ku mangile lei Ka lela wasi sila I le kele o ma se Lilo I le langi Mo se fe sosoangi E maua mai le kali pe a e afu ma e kangi Le ei se whai ka o ngā whamala mala ma Whai mai ti o alofa ngei O alofa ngā Aia Se sabili angi mai ta umai Oh no Se whakawali namens de team Ben Tana I le divaing o la oli alofa nei o alofa na. Ranga tui leo le Kayla Records. Sunga ia Victor Kyle ma ka suti alo e pio rei whakatu iai iau po I lona toi tai na mai lea I le divaing o la oli. O leo se antu le team I le Radio Sambo yes fulmari iwa midu tu te nei ia leitu lai tolu I le rifo I vaing o le tātu tutua. Alau ala leo le Radio Sambo tasi lima I tolu a mo. Nisi whalinga lau tonu mai mo lau si la fia. Whapitone I le Casa Beach and Appliances o lau whanga solo lo yele se tino for fabric no for tolu. E ma for single se lua mai leiva ta la I le vaiaso se tino for fabric no for tolu ma no for single se lua mai leiva ta la I le vaiaso. O le moenga queen size mai le fitu ta la I le vaiaso fitu ta la I le vaiaso e te moa I le moenga queen size. O le iPhone 13 mai le se fulu lima tala I le verso, se fulu lima tala I le verso e mawai yellow iPhone 13. Smart TV lima inisi lona lau tele I le na o le se fulu lima tala I le verso, se fulu lima tala I le verso e mawai lau Smart TV. Lima inisi lona lau tele. A fione loa I le whawhitu wha Great South Roadie o Tahuhu. Po le tolu fitu iwa Great North Roadie nai Henderson. Po tātou I nai pori duana wei I le isi la o le foi.
Casa Beds and Appliances le ino wala au iai. I le ovalu se lau lua lima whāwalu, ovalu se lau lua lima whāwalu. Ia wala vai le afo i lau malama. Ia ma le tali ino nisi au mau wha sili nai tira fuma oe. Wha i loi ena e whaafonga le radio Samoa le ni wha salonga. E maua tuaisa me alofana ma ia Prince ma le tautua. Ia ma le o nanga foi a le tātou kampanina o le Casa Beds and Appliances. Ia o nisi nao wha ninga lau tonu mai le ni vaengo lea woli wha malulu atu. Ia ona o le tūlanga foi wa le mawhai ai. Ona maua le tātou whilo inga i le so. Ma le fionga ia lilo mai ava o le antau mwhai e tulawa. E nisi o vaenga ia ona e silafia. I le rei teimi o lea. Woli au whenga ele tru mga aluenga. Tute ma whaiva alo filima. Radio Samoa. Tamilungu la wanti ala radio Samoa le rivaenga la woli o lewa lus fulma le lima minutu te nei. Ia leitu la tolu wa feo le mutua mautu mai. Ia toi wha tala whantu ma wha malo antu I lau mai moa. Ia ma lau wha funganga fo le rivaenga la so I le tutua wha wau. Ala wala leo le radio Samoa tasilima eva tolu a mo. E ila mene tupu ana le la feo la flofo inga al tantu pale mene Samoa. Lena I wei lava ina fa yelfa unga le fonga tala yel mota e fa pele ona tuli fa fole to ta yule tuangai
ma whaapele o na whaasai mai le mauta fono. Mo le lusful mo le whaai tula. Ia e leilo whaafunga mai ei mai sila mai ei. Ia po le ale bafu anga tonu lava. Na tula i mai ele mta upule le tai au na leila. A o whaanga solo i tau le manga le fontanga le pare mene o Samoa. O te whasisilatu ato e amatalia nei taurumanga le fono au whaitula fono. E whatati ese taurumanga mo le malolonga, ua mai al saunuanga le sus fono mo whasale le anga toru, le tatu tula fono tau whaofi. Ai olo tula i mai le sus fono mo whaleata toru mo se avanoa e saunu ai. Ai lei tu inatu le avanoa le sui mamalu. O te whautua ina pea le maota, ina ia lolofa, tausi pea le file e mū ma le tau aloa le tātou pāne mene. Whaaleo pea le whanau noa le fonga talai, ona o la fonga i le fionga le taitai o le tuangai i le pāne mia. Le taimi o mai a whaatatia e se ina ai a tātou tau manga mo le malolonga. Ia te au ele o stūlanga le leilea. O tātou o taitai, tātou o matai, ai mai se o lau fionga le taitai o le tuangai. I le toi urutaia o le toi urutaia o le maotai upufai o malo. O mai au na ufai lo atu a tātou tulafono tu mau. O lea ua whamaonia le lafo e whatatia il saunoanga whamin star pāne mia i le lau a fono. O tau urmanga o le tātou ngaruenga. O leo ta otro saunoanga whamin star wha solonga o leilo ilonga o pepa. E le mawhai lau na tala noina i le aso le nei, le so. E alu lava le tātou ngā ruenga le wha solonga o ngā ruenga o whautuanga ma le whaatulanga ina o le pepa o ngā ruenga o le nei aso. Rau tūla i mai fo i ma le teuteunga o le lafo na ia tala noina nei. E le ise isi na whaaloina le lafo lau o fionga e o lava i le nai tū. E le aise isi na tūlai mai e whaalua le lafu. E le talia lari tana noinga, ma e le o alo ese le fonga fitalai ma tūla fono tū mau. E lima taita ina ai ngā ruenga le mautani nei. Pei tai o au la fonga a ngā i le pāle mia. Ua whaavae mai i so winga le fia le saunuanga whaamin sta. O lea ua u whaamanino, e ai le aso e tala noina ai. Ai se ai le ono sa i ai wha ngā solonga o tātou ngā ruenga laua fionga. A o lea wai una ia e ua, a o lea wai uai na e lafua i le upu masoa i le fionga i le pāri mia. A o whaafonga le ka peneta a toa min sta langolango ma le au whai ngā ruenga le fono. E le tu au noa ina la le fonga fitalai ni winga whaapei tono mota nei. O e pei foi ona tulai mai le namata upu le neimta upu se tasio suis fono. Taruai ona o le ngangana le tala fea ngai na ia whao ngai na ngai le sui pāne mia. O ina foi o lea na so o whau ai, ma o i foi o lea so o whau mai ai se whai unga no foa. O le e iai le anganga maualunga i a teau. O lau o fionga le tai o le tua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le taitai o le malo. E le fia whailo atu le whongfitalai ia upu matanga. Mai o loo mori mausui o le kapeneta mai si sui fono na whaafonga iai. Ina ua tuua le whongfitalai le no foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga no foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le fonga fitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a fionga le taitai o le tuangai. O le a wha maloro lau a fionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu ali whai unga. Ia mai whautua ina lau fionga le taitai o le tuangai. Ina i e tu ua le maota le taimi ne. Ma le whalo lava.
O le Jamilene tula I me ele mta upule le tau na leila. Pe tusale o le tulanta. Ia po le tele titile o le afasuta si le tau. Au wha ngā solo ai e tau o le manga wha wau o le whontanga a le pare. Mene. E ana ona mai antu ala o le da. Ai mawalo malawa noa. O le fionga le tuitai o le tuangai. E wha pele ona wha ali ai sona whilangano. E tau la mai lea I le upenga tu wha ilangi lea le vaeng whai o le HRPP. E pei whaona wha funga mai mo I ele atunu I se teimi o le taia ona le la. I le la wha funga ma e mai mo mai. Po lea sa o lava. I le wha mtalanga lea na pei e a nginga fo I lele I lunga o le wha funga anga fo I ali I matamaitai minista I po le cabinet. E wha pe fo I minista lango lango. Ia mele au whainga alu, e ngale ale maunta whono I le tai au ana le la. Ia usi mai ala u whaafunga le rivaenga o le tātou Polokalame. Toi whaatala watu I le mai mo mai o le tātou o tunuu I le rivaenga o le aso lua. Ia le ua maua le awanoa e tala no ai ma le te tai o le vaenga whai pui pui ai a le tau o tangata le HRPP. So ngā tu le epa I ono Dr. Sailele Malia Ngoi. Ia e pe ona ia I tātou Polokalame wha solo ia I vai aso te tasi. Wha malo atu soi fō manuia lau whionga I le te tai. Ia wha talo whatu I le. O lau te tau te atu nei o le wha peo o wha malo lo oi mai le whonu tanga le pāne mene po le ase mafu anga. Wha mone mole. Ia le me fwene na le ta walta talanona. Ma kuriki ia thafo. Aisea. Ma kua ule mamrama. Aisea. Il mena lai fwone turi ia thafo. I leo se mea e tawai. Ia e a fua I le launga a tato palmia. Ia. E mana ia lan saunanga. Whaftai e fo I le tapo inga le atunu. Ia. E iai I tu tau tele. Sanga iai le saunanga o te manato se tu tau tele. Lona whama mawhaina o le mele ua tupu I sa mo temune. Le tele whala de lave. Ai a fua I le mon meo le. Le mele o le... Whala au whasaina. Whala whasaina. Ia. Ma nea lalan whama mawhaina. Ia mai tau o ngā lue so tau au vanga uma te tai le tno o se tu le lei. Ia. Mai te tau on matu ngālu I whata seito no palmele. Ia whatu mai lola ea. O le so uma ia whaipure. Okay. O le sila tu tau. Mana ia a mata mai lang kapelat. A tauna mata mai lang kapelat. Ele I whali a ma. Po o a whea. Ai tauna mata mai ala tau. Ua o te mtualang longoina le tulangana. O le mea o te popole. E paukele I le tatu pale mia. E whai whao punga e whaatari tonu no o fieta mata. Ai le tonu? Melana no popole ai. Ia, nā luale o lana saula. Ai whai uro. I le tūlanga o whatonunga o le loisi. E whai ni tūla whono tilo ai. E le tau whaleanga mo le anga tau whai. E le mele o le whomaro. Oi. Arka ngaka o leka I mua e whomaro. O ka kai o le konga. O ia la ka saunoanga na. O isa. O la o te. Ia. Awa foi o manatua o matoa e o foi tau tala. O tua lalo. Ia. O le whafotua. Ia. O le pipelo. O le o. O matou whatua ma. O kei lo whano. O whi mai o au lea e. Fomalo. E fomalo. La no o malo le saulanga. Ia
faturo le la foi e foi malo lofona ia la foi fatatia e lunga la fono moltana lana sa no fa pa ia foi asa no lo se mi sta po se pare pia e san fa la ia o te ri fa la via aula o te I mena la vol kaka e suo mori te le ale fai la fa sa oa e ono te tai se na tata pe ya o mele ku pungela ku ako o te tai se na ya na fa pu ya la lo tudo ele tal sama le fons kalai e tona e fa luena le lafo fatati e lungo lo lafo lua ia tala noa a fanga solo il fono nei e tu me siamo no il fono fitala iaca ja la hati tilo o deliberate ma fai le menga fono skalai o fa sama o ma no a tol mele o tuwa o ke ya le o le mai mai le fai o kalamoi wow o ke le fai ya ku kalamoi whatever what u malam tu la fa o ya fa sa ngi ana nasi ele pen kalamoi ngi a fa na solo il fo o le o ke vai ya ku fatatia e se taimi a malo le fo le la fo fontana o ma olo ya o le ma fo na le no na o ya o ke fia la ngam ka pula ele upul al palmia o le fo al malo ele italien mele e fo vetalai o fatulol fo vetalai e tingala ka fo ko le a ele a mai le avalo ya mato ole a failo fafo a mato fasoloma ma fa matala fa mani noi mata ko pele ole la o ma fo lo ele sol toma o tora e pela tata no mala e fa mala mala mai fa pe le mo serva no tono il palmen le o mo serva no le voglio sala ku fa sa fa le ko ele tuolo il fontalai o me lo fo I fangale le media a lela o matuyal la fonga ale pare be ya cha o le fo malo wa ka ki mo mai o le ta le tu mai be fo malo ya go on sa ya ne o le manala le o le fon o ka pung il fo o break o le la fai le ki o kaya ya la o ku isi ala ngo fo be ka ya eu lo voi e volo mia me fa pe mo me o sua voi le sua e fai a quala fa kala eu la uli o ma fia o fo wa so mala o so le o ma fo o ai ko wala mai fo wa fe na malo fi be na le fo mai ia o ke fa ko me se ke le ma vo e fa kula ai mo qua per che lo si so kala ri kala ngoi vo le ole ma ku so le o su anga vo le per che lo si ya la gala ya vo ai ore ma fa pe ka u ya ki oi de mele ki ma oi e fa ka u I unga ngu me voy le o mai ngu e fe mai e mori mai ave kua ala la va me kon fa kaua ia li fai pule va fa kaua ali fai pule wa kaula la ka kai fa ia fai pule ko fai pule mai ia ala pa pero que lo shiki Ole na wa fa amrino mai le tai o le tuanga. Ia le mafua anga
Ia po olona ia talitonunga. I le mafua anga wala ina wha malolo mai o ia. Ia mai le mauta fono o le tātou palemene. Ia e peo na wha ngā solo. I le fono tanga muli o le nei tausanga. I le taia o na leila. Se iau lia mai le teimi lena wha i le malolong. Ia ma toi wha wau mai ai. I le tusa leo le afo le sifun maltasi. I le taia o na leila. Le tusa le i lava. Ia le tātou teimi i Samoa. Ia ma le teimi i New Zealand. Ia se i wha atali. I le aso a tai au, ia ua le whamaile e sāndoanga le whionga le whonga talai o le mauta. E luas furu whai tūla. Ia ona tui taliwa tuailea mai o lonowi. Ia o le mai ai o le mano o longa o le whontanga i le tai au a tai au. Ia leo le tui taliwa tuailea le tai tai o le tuanga. Ia e pe o le hafo i se tūlanga. O le a tātia mai e se whirangalo o le tai tai o le mauta whono Samoa. Uloi matai wa malingi lingi mai sia ufana uepo opea oiai o ai se tangata sa oloto ai tafia ai e ise mai salo tafia inu e ise sua fai le papine le sola sola tai wama ai ua o tino mai silingia ita ngata wa ma ito ata si pea la baba ai utali pupuni atu ita ngata le papine na ya pai la ufala Sofia ai e ise vai salo Sofia inu e ise sua pa le papine le waka sola sola tai wama ai ua o tino mai ole piso e soia e te tangi ai ulo ola alu ilo utina momori o alo fai lo u ainga uamali e lo ulo toi lau tau singa tafia ai e ise mai salo tafia inu e ise sua o le papine le waka sola sola tai wama ai ua o tino mai Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, it's truly amazing how the Jewish people have survived after thousands of years of being slaves, persecuted, and even attempted genocide when Hitler's Nazis murdered 6 million Jews. That's why in 1934, Germany was the wrong place to be a Jew. When Hitler's teenage gangs took over his village, the little Jewish boy Heinz was just 11 years old. Every day, Heinz's parents taught their children how important it was to learn self-control. With the Nazi gangs terrorizing their village on the streets daily, Heinz's parents knew that just one moment of losing control of their anger against their Nazi rulers could mean the death of their family.
So Heinz learned to stay out of their way, sometimes crossing the street or taking a different road home. But one day, young Heinz was finally cornered by one of Hitler's bullies. For the first time, Heinz was forced to talk to a Nazi youth. But by staying calm and carefully choosing his words, Heinz surprised even himself when he talked his way out of trouble and convinced this bully not to hurt him, but to let him go. That day, Heinz discovered his survival skill of talking and reasoning with others. It was a major turning point that changed his life and later changed the world. After a few years, Heinz's family escaped from Germany and moved to America. But Heinz never forgot how to talk with people and help bring peace between enemies. You see, that 11-year-old boy who had negotiated his first peace settlement with a Nazi bully later became one of the greatest ambassadors of peace in the world. You've probably heard of him, not as Heinz, but by his American name, Henry Kissinger, the former U.S. Secretary of State. So what survival skills did your Maker give you? He'll show them to you if you let him. But God doesn't just want you to survive. He wants you to thrive and succeed. He wants to help you find and use your special skills He gave you. So why not ask Jesus Christ to take charge of your life every day? He'll help you discover and develop your own special skills and abilities so you can enjoy the successful life He's planned for you. Just think a minute. Tanzo
Eo Salvo e whakasa mai le peninsula in tana tu le rivainga o le fiafi ma le pesele nao mai au tau I tau rangantu wai le polkala mena o le thinka bedan mo e ma o tatu uma le rivainga o le aso le wa joe iva ma la famiru tau tale o le July 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mole enjoy malanga fa chai lang mai mo malau fa funga sa mo I tono mo to malawa for the finga winga tono pisi nisi ma company lunga lan tele e va pe foi lunga o penga te fa langi so se tunu lava o lo e ba o mail ta tu e le ni vai o leso ngana o le tu te mali le ta tu ma tanga I poto le tu tai e le te mi sa si e la vai te enjo le tu lo tu se fua ma le man tu ne yo la le da so anta e ta tu I filo yai e lunga o pe a mga lunga e te pena mail sa le fionga ya le atu so vema le programe o le nga I fo favor pe mai anta tu tala mai atu o le Pasifika male lanolangi e manuia finga malo longa o le ria se lua le aso sfulono le masino te sema lua filo limba e foi inisio fono ana wa tuaina tapo puni ya fiafi ya wa tanto finga fa tonga o me alofa ole kerisimasi ai alese ma fuanga tatawi te felwa yai pusi no foi le fale ya ma faisa malolonga male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali vali le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele Ele mafai hama ona ngalo le tape mali o vai singano Olo ono ai tine matama yung alona awala lao papa le masina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele
I esusulu Ya Samoa lo waturu Se ifai mafianga Ie banga atene matama Olo osisiba hai mapepese Matata la